Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivrajakacharya Stotra Shri Jai Shri Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki ISKCON Devaki Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivrajakacharya Stotra Shri Shrimati Srimati Bhakti Siddhanta Thakur Srila Prabhupada Ki Jai अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नाम आचार्य शिला दास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जय श्री वृंदावन धाम की जय मायापुर नवद्वीप धाम की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय तुलसी देवी की जय भक्ति देवी की जय सामवेद भक्त वृंद की जय श्री Gaura Premanandi. All glories to the assembled devotees. 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 All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to His Divine Grace. Srila Prabhupada ki jai. Chapter Bhagavad Gita as it is, chapter 2, verse number 41. Sorry, Gomata, can you repeat? 241. 241. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Bhagavate Vyavasayatmika buddhi Ekeha kurunandana Bahushakhahi anantascha Buddhayo vyavasayinam Vyavasayatmika buddhir Ekeha kurunandana Bahushakhahi anantascha Buddhayo vyavasayinam Vyavasayatmika buddhir Bahushakhahi anantascha Buddhayo vyavasayinam. Somebody?
Vyasayatmika buddhir Vyavasayatmika buddhi Keha kurunandana Ekeha kurunandana Bhushakagyanantasya Bahushakahi anantasya Buddhayo vyavasayinam Buddhayo vyavasayinam Vyavasyatmika buddhir Yatmika buddhi Nandana Bahushakaya Nantascha Buddhayo Vyavasayanam Buddhayo vyavasayinam. Somebody else? No? Vyavasayatmika buddhir Vyavasayatmika buddhi Ekeha kurunandana Ekeha kurunandana Bahushaka yanantascha Bahushakahi anantasya Buddhayo vyavasayinam Buddhayo vyavasayinam. Matajis? Vyavasayatmika buddhir Vyavasayatmika buddhi Ekeha kurunandana Ekeha kurunandana Bahushakahi anantascha Buddhayo vyavasayanam Buddhayo vyavasayinam. Okay? Vyavasayatmika buddhir Vyavasayatmika buddhi Ekeha kurunandana Ekeha kurunandana Bahushakahi anantasya Buddhayo vyavasayinam. Vyavasayatmika buddhir Vyavasayatmika buddhi Ekeha kurunandana Ekeha kurunandana Bahushakahi anantasya Bahushakahi anantasya Buddhayo vyavasayinam. Vyavasayatmika, resolute in Krishna consciousness. Buddhi, intelligence. Eka, only one. Iha, in this world. Kurunandana, O beloved child of the Kurus. Bahushaka, having various branches. He, indeed. Anantaha, unlimited. Cha, also. Buddhaya, intelligence. Avyavasayinam, of those who are not in Krishna consciousness. So here carefully pay attention, because we are all practicing on the path of Krishna consciousness. This is very important. Dėmesingai klausykit, nes tai labai labai svarbu, labai kritinis momentas mūsų Krišnos sąmonėj. Pay attention. Dėmesio. Those who are on this path are resolute in purpose, and their aim is one. O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many-branched. Žengiančių šiuo keliu ketinimai tvirti, jų tikslas vienas, o mylimasis, kuriuo eini. Tuo tarpu neryžtingų intelektas plačiai įsišakojęs. A strong faith that by Krishna consciousness one will be elevated to the highest perfection of life is called Vyavasayatmika intelligence. I'm going to go short. Good. Tvirtas tikėjimas, kad Krišnos sąmonės dėka bus pasiekta aukščiausio būties tobulumo pakopa, vadinasi Vyavasayatmika intelektu. The Chaitanya Charitamrita, Madhya 22:62 states, Chaitanya Charitamrita, Madhya 22:62 teigia. Shraddha sabde vishwas kahe sudridha nishchaya Krishna bhakti kaile sarva karma krita haya. Faith means unflinching trust in something sublime. Tikėjimas tai tvirtas pasikliovimas to, kas iškilnu.
When one is engaged in the duties of Krishna consciousness, he need not act in relationship to the material world with obligation to family tradition, humanity or nationality. Kai žmogus vykdo Krišnos sąmonės pareigas, jis neprivalo derintis prie materialaus pasaulio su jo įsipareigojimais, šeimos tradicijom, žmogiškumui ar tautiškumui. Fruitive activities are the engagement of one's reaction from the past good or bad deeds. Veikti dėl pasitenkinimo esame sąlygojami ankstesnių gerų ar blogų darbų. When one is awake in Krishna consciousness, he need no longer endeavor for good results in his activities. Tačiau tas, kuriame nubudo Krišnos sąmonė, nebeprivalo savo veiklą siekti teigiamų rezultatų. When one is situated in Krishna consciousness, all activities are on the absolute plane, for they are no longer subject to dualities like good and bad. Krišna įsisąmoninęs žmogus veikia absoliučių lygių, nes gėrio ir blogio priešybės jo veiksmam jau nebeturi įtakos. The highest perfection of Krishna consciousness is renunciation of the material concept of life. Aukščiausia Krišnos sąmonės tobulumo pakopa – materialios būties sampratos atsižadėjimas. This state is automatically achieved by progressive Krishna consciousness. Tokia būsena pasiekiama savaime laipsniškai vystantis Krišnos sąmonė. The resolute purpose of a person in Krishna consciousness is based on knowledge Vasudeva Sarvam iti Samahatma Sudurlabha. Krišna įsisąmoninusio žmogaus ketinimų tvirtumas pagrįstas žinojimu. Vasudeva Sarvam iti Mahatma Sudurlabha. A person in Krishna consciousness is the rare good soul who knows perfectly that Vasudeva or Krishna is the root of all manifested causes. Krišna įsisąmoninęs žmogus yra reta kilni siela, kuri tobulai žino, jog Vasudeva ar Krišna visų matomų priežasčių pagrindas. As by watering the root of a tree, one automatically distributes water to the leaves and branches. So by acting in Krishna consciousness, one can render the highest service to everyone, namely self, family, society, country, humanity, etc. Kaip laistant medžio šaknis, vandens gauna lapai ir šakos, taip ir veikiant su Krišnos sąmonė didžiausia paslauga padaroma visiems. Pačiam savo, šeimai, visuomeniai, kraštui, žmonėm ir taip toliau. If Krishna is satisfied by one's action, then everyone will be satisfied. Jeigu žmogaus veiksmais patenkintas Krišna, tai ir visi kiti bus patenkinti. Service in Krishna consciousness is, however, best practiced under the able guidance of a spiritual master who is a bona fide representative of Krishna, who knows the nature of the student and who can guide him to act in Krishna consciousness. Tačiau geriausiai tarnystė Krišnos sąmonės srityje atliekama vadovaujant dvasiniam mokytojui, bona fide Krišnos atstovui, suprantančiam įgimtas mokinio savybės ir galinčiam jo veiksmus nukreipti reikiamą Krišnos sąmonės kryptimi. As such, to be well versed in Krishna consciousness, one has to act firmly and obey the representative of Krishna. And one should accept the instructions of the bona fide spiritual master as one's mission in life. Norint gerai perprasti Krišnos sąmonę, reikia veikti ryžtingai ir paklusti Krišnos atstovui. Bona fide dvasiniam mokytojo nurodymus būtina suprasti kaip savo gyvenimo misiją. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur instructs us in his famous prayer for spiritual master as follows. Yasya prasadad bhagavat prasado yasya prasadanana gati kutopi dhyayam stuvam tasya yashasri sandhyam vande guru shri charanam ravindam. Šrila Višvanata Čakravarti Thakuras savo garsiuose maldose skirtose dvasiniam mokytojui moko mus. By satisfaction of the spiritual master, the Supreme Personality of Godhead becomes satisfied. Patenkinami dvasinį mokytoją, kartu patenkiname ir aukščiausią Dievo asmenį. O jeigu to nedarysime, neturėsime galimybių pakilti iki Krišnos sąmonės lygio.
And by not satisfying the spiritual master, there is no chance of being promoted to the plane of Krishna consciousness. Aha, taigi to nedarydami neturėsime galimybių pakilti iki Krišnos sąmonės lygio. I should therefore meditate and pray for his mercy 3 times a day and offer my respectful obeisances unto him, my spiritual master. Todėl 3 kart per dieną medituodamas turiu melsti savo dvasinio mokytojo malonės ir su pagarba jam lenktis. The whole process, however, depends on perfect knowledge of the soul, beyond the conception of the body. Not theoretically, but practically, when there is no longer a chance for sense gratification manifested in fruitive activities, one who is not firmly fixed in mind is diverted by various types of fruitive acts. Tačiau visą šį procesą lemia nesusijęs su kūniška samprata tobulas žinojimas apie sielą. Ne teorinis, bet praktinis, pašalinantis visas galimybės tenkinti juslės karminę veiklą. Nestabilaus proto žmogų vilioja įvairių rūšių karminė veikla. So it is said here, Om Ajnanati Vinandasya Gananjana Shalakaya Chakshu Militam Yena Tasmai Shri Guruvai Namah Sri Chaitanya Mano Vishtam Sthapitam Ina Bhutale Swayam Rupa Kadammayam Dadati Swapadantika Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakamanam Shri Gurun Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitam Cha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Mukam Karoti Vachalam Pangulamite Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Guru Dinatarinam Vanchakalpadrubhyasya Kripasindhubhyasya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangulamite Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Guru Dinatarinam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So this is a very important verse. Taigi tai labai svarbus posmas. It tells the success of our practice in Krishna consciousness. Jisai kalba apie iš tikrųjų sėkmę mūsų Krišnos sąmonės praktikos. If we take the instruction of this only this verse, Jeigu paimsime nurodymus tik iš šito posmo, this is spoken by Lord Krishna himself. So if we take this seriously, this one verse in our life, then we can make success in our Krishna consciousness. bet tas posmas yra pasakytas paties Krišnos. Jeigu mes jį pritaikysim, tai mūsų gyvenimas bus sėkmingas. So first thing is that we should have unflinching faith in the words of spiritual master. Pirmas momentas, tai turėtume turėti neklibantį tikėjimą į dvasinį mokytoją. We have to understand we are not this body and we are spirit soul. Turime suvokti, kad nesame šis materialus kūnas, o dvasinė siela. Whether we are realized or whether we are not realized. Ar mes tai realizuosime, ar ne? If we apply the knowledge, we will become realized. Jei pritaikysime žinias, galų gale realizuosime. So this is, Lord Krishna is saying that
we are beyond the bodily platform, and we are spirit soul, eternal, full of knowledge and bliss. Taigi Krišna moko, kad mes esam virš kūniškos sampratos ir kupini amžinumo, žinomo ir palaimos. So one may say, why we are in ignorance? Kažkas gali paklausti, kodėl mes esam neišmanimi, Because we have forgotten our nature of ourselves. nes mes pamiršom savo tikrąją We are prigimtį, full of knowledge, full of eternity and full of bliss. nes mes esam kupini žinomo, And that is palaimos the ir reason amžinumo. We are struggling in the material world. Ir tai yra priežastis, dėl ko mes kenčiame šiame materialiame pasaulyje. So if we come to the platform of understanding who we are and engaging in properly in our duties, then we can understand that how to enjoy in the material world or in the spiritual world or wherever we may be. Jeigu mes iš tikrųjų suvoksime, kas mes tokie esam, tada tinkamai sugebėsime tenkintis tiek materialiam pasauliu, tiek dvasiniam pasauliu, ar kur bebūtume. And because we are not realized of ourselves, our intelligence is branched many directions. Kadangi mes nesame save realizavę, mūsų intelektas yra įsišakojęs į daugybę šakų. I will work hard and I will be happy. Vienas iš tų tai dirbsiu sunkiai, būsiu laimingas. All the working is hard, but I'm thinking I will be happy. Nors aš sunkiai dirbau, bet galvoju, kad būsiu laimingas. It reminds me of a potter who had one pot only. Primena man istoriją apie puodžių, kuris turėjo vieną puodą. It's very important. He had one pot and he thought, I'll sell this one pot and I will have some money. Taigi jis pradėjo mąstyti, aš parduosiu šitą puodą, uždirbsiu pinigų. And then I will get more pots and I will make more money. Uždirbsiu pinigų, nusipirksiu, padarysiu dar puodų ir dar daugiau būsiu And turtingas. in this way, I'm working hard, I will have lot of money Tokiu būdu sunkiai dirbdamas uždirbsiu daug pinigų. and then I will get a wife Tada atsiras žmona and I will become very happy. ir aš būsiu labai laimingas. And then he thinks that when my wife does not listen, I'll kick her. O tada jis toliau mąsto, o kai mano žmona neklausys manęs, aš ją kai spirsiu. And in his dream he kicked the pot. Ir pasirodo, tai buvo sapnas ir, And all his dream was broken. ir su savo kūnu jis spyrė ir pataikė į tą puodą ir visas jo sapnas subirėjo. And we can see, we are dreaming the same way. Ir lygiai taip pat ir mes sapnuojam. We are working hard and thinking, I'll have a car, I'll have a house, I'll have a family, and but nobody is happy. Mes sunkiai dirbam ir svajojam, kad turėsim mašiną, turėsim šeimą ir visą kitą, bet vis tiek nėra laimingų žmonių. Because there is four diseases of this material world are lingering our head. Birth, death, old age and disease are lingering over our head. Yra 4 dalykai, kurie plaukia virš mūsų galvos, tai gimimas, ligos, senatvė ir mirtis. And in Prabhupada also says that we are gonna get what we have accumulated in our previous birth. Ir Šrila Prabhupada taip pat mini komentare, kad mes gauname tai, ką nusipelnome iš praeito gyvenimo. All the material living things that we need is already designed for us. Taigi, gyvenimui skirti dalykai jau yra suplanuoti iš praeitų gyvenimų. So pursuing for these karmic reactions, we are trying to find happiness in this material world. Taigi, bandydami pasiekti materialių dalykų, tokiu būdu bandom pasiekti materialaus pasaulio laimės. Instead of finding one's nature, real, true nature, as being a part and parcel of Krishna, we are full of knowledge, bliss and eternity. And yet why we should be struggling so hard for temporary happiness? Taigi, bandydami... Sorry, Gumata. I lost the beginning part. This was so long, like 3 times longer than I usually translate. So, knowing our true nature, why should we struggle in the material world so hard, where we're gonna get what we deserve? Taigi, suprasdami savo prigimtį, kodėl mes taip sunkiai dirbame, nes galų gale gausim tai, kas mums nusipelno. Is that intelligence? Ar tai yra išmintis? And this is what it is said, that since we do not know our nature, our intelligence is many directions. Ir kadangi nesuvokiame savo prigimties, mūsų intelektas labai plačiai iššakoja. So we have to bring our intelligence
in focus with our real nature of being eternally the servant of the Lord. Taigi turėtume gražinti savo intelektą į vietą ir tokiu būdu gražinti savo susitapatinimą kaip su viešpaties tarnu. That is called Vivasayatmika Buddhi. Tai vadinasi Vivasayatmika Buddhi. Otherwise, we have no intelligence. Kitu atveju intelekto pas mus nėra, nes jis yra plačiai išsišakojęs. Or we are running after temporary things to find the happiness. Tai reiškia, kad mes bėgam paskui miražą arba paskui laikinus dalykus, kurie negali suteikti iš tikrosios laimės. It's like a deer. What is the deer name? Who has a musk deer. And within the musk deer there is a nice fragrance. And musk deer does not know that the fragrance is coming from his body, but he's jumping round and round and round and trying to find. Yra toks ypatingas elnias, muskato elnias, muskusinis elnias, gurmata, I didn't translate. Yra muskusinis elnias, kuris iš tikrųjų nešioja ypatingą kvapą. Ir tas elnias nežino, kad jame yra tas ypatingas kvapas iš jos sklinda, tai jisai šokinėja aplinkui, ieško to kvapo visur ir niekaip neranda. So we have to look within ourselves and find out what is the cause of my suffering here, instead of trying to resolve that suffering by trying to find where is the smell, where is the happiness. Taigi, mes turėtume pažvelgti į savo vidų ir suprasti, dėl ko mes kenčiame, nes laimė iš tikrųjų slypi mumise kaip pas tą elnę tas muskusas. You can turn around the audience so then you can... No, it's too much, we want to sometimes. No, I didn't say that. It's like a double time. No. Because changes the mind, changes a little bit the topic, and I lose the first topic. It's kind of, my mind doesn't handle. Okay. So, if you want to look for the water in the desert, it will be very difficult to find the water in the desert. Tai jeigu ieškome vandens dykumoje, tai yra labai sunku. So, this material world is a place of miseries, full of miseries, as Lord Krishna says in Dukhalayam Ashashvatam. Kaip Krishna mini Bhagavad Gitoj, kad šitas pasaulis yra kupinas kančių, Dukhalayam Ashashvatam. No matter what we're gonna do, work hard and remain in illusion that yes, this is making me happy. Ir bandydami sunkiai dirbti, mes iliuzijai būsim ir galvosim, jo, aš laimingas. So a person who is working hard, he feels tiredness and he still goes on and on and on. Žmogus sunkiai dirbdamas labai vargsta, bet vis tiek tęsia. Sometimes he doesn't have a good relationship with the family, or sometimes he doesn't have enough rest and struggling hard to do the hard work to become happy. Jisai kartais gal neturi gerų santykių šeimoje, kartais jisai antiek pavargęs, kad jau nebeturi jėgų, bet vis tiek sunkiai dirba ir bando, ieško. What do you all think? Is that happiness? Kaip jūs galvojate, ar tai laimė? And you are thinking you are accomplishing something? Kaip manote, ar taip galima kažką pasiekti? So this is called foolishness. Tai yra kvailystė. It's not intelligence, Tai nėra it's foolishness. išmintis, tai yra kvailystė. Do the activities enough to maintain the body and soul. Mes turėtume dirbti tiek, kad palaikyti kūną ir sielą. The soul. Ir ypatingai sielą. So this is all I'm going to speak. You want to add something? Mokytojas pridės kažką. The difficulty is we're looking for a happiness in a place where happiness does not exist. Mes ieškome laimės, kur iš tikrųjų laimė ten jos nėra. In other words, we're stupid. Kitais žodžiais mes kvaili. Like like an animal running after the mirage in the desert. Kaip tas gyvūnėlis, kuris dykumoje bėga paskui vandenį. What will happen to that stupid animal? Kas atsitiks kvailam gyvūnėliui? He will sooner or later drop dead. Galų gale jisai pakratys kanopus. Running after the mirage means he's killing himself. Jisai bėga paskui tą miražą, jisai save nužudys. So that's why it is stated that the life of material sense gratification is virtual suicide. Dėl to yra sakoma, kad juslinis pasitenkinimas yra virtuali savižudybė. So,
then we can find ourselves how foolish we are. Tokiu būdu galim suprasti, kad mes kvailiai. Our path, Krishna has chalked us path that we can become eternally happy, but we are still not resolute or not determined to follow that path seriously. Krišna praskynė mums kelią, bet mes vis dėlto nesiryžtame rimtai eiti tuo keliu. We are not serious about something which is sublime. Mes nesam rimtai nusiteikę tam, kas yra iš tikrųjų palaiminga, We are running after the temporality. bet bėgam paskui laikinumą. So, if we are intelligent, then we will become serious of the purpose that Krishna has brought us to this movement. Jeigu mes būsim rimtai nusiteikę, tai būsim rimtai pažiūrėsim į tą priežastį, dėl ko Krišna atvedė mus prie šitų žinių. As Judėjimo. Krishna, as it is mentioned, we are very, very fortunate. A fortunate soul will come to Krishna consciousness. Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavan Jiv Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij. Yra pasakyta, kad sėkmingas žmogus susidurs su Krišnos sąmonėm. Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavan Jiv Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij. And by Krishna's grace, we have gotten this opportunity, but foolishly we are ignoring it and still running after the sense gratification. Krišnos malonės dėka mes susidūrėme su Krišnos sąmonė, bet mes dėl savo kvailumo vis tiek bėgame paskui juslinį pasitenkinimą. And that is the reason it is called, we are many branched. Ir And our intelligence is many branched. dėl šios priežasties mes vadinamės, kad mūsų intelektas plačiai įsišakojęs. So we'll take any questions if you all have, or we can say Hare Krishna. Prašom, užduokit klausimų ir nebijokit. Yeah, Astasaki. Baisu užduoti klausimą, nes būsiu pabarta, išbarta. I'm afraid to ask a question because I will be chastised. Who's chastising? No, you don't chastise. Nebarsim, mes nebaram. We give you a proper understanding. Mes You think duosim- it is chastisement? Mes duosim tinkamą We don't supratimą. chastise you. Gal tu galvoji, kad tai barimas, bet mes nebaram. Iš tikrųjų, kad suprasti, kad žmogus nori laimės, tai jau čia tam, kas tai jau pradeda suprasti, kad tai tam žmogui labai pasisekė. Nes dauguma, jeigu tu patenki į masę, į tą srovę masės, tave neša ir jau žmonės nebežino, dėl ko gyvena, kam gyvena. Tai jau tas, kuris jau supranta, kad reikia laimės, kad jau jam labai pasisekė. If someone is understanding that he wants happiness, it's very nice. Otherwise, people are just running and don't understand what's happening, just they're flowing with the river. Yes. So what is your question? Nu, tai iš tikrųjų, vat, žmonės apsikrauna labai daug pareigų. Ir kaip sakė, kad laimės tame nėra. Bet tai jie kitos išeities nemato iš tikrųjų, plaukia pasroviui. But it seems that people, they are just catched up in that life and they are not able to live otherwise. They can live if they know the true nature. Jie galės gyventi, jeigu supras tikrą prigimtį. You are working hard for food. Jūs sunkiai dirba dėl maisto. You are working for food. Jūs, aš tą sakė, dirba dėl maisto. Is that right or wrong? Taip ar ne? Dabar šiandien nedirbu. She's unemployed at this point. Okay. Gyvenimas išmetė mane. So if you serve Krishna, you won't get prasada. Kaip jums atrodo, jeigu tarnausit Krišną ir negausit prasado? Krishna is calling you. Krišna kviečia jūs. Are you willing to come to him? Ar pasiruošus ateit pas jį? O aš dar nesu. Aš dar nesu. Pas Krishną. I'm not. Krishnos pėdų. I'm not at Krishna's feet. You are, but you are living, you are not coming to the temple to serve Krishna. Jūs neteinat iš šventyklą patarnaut Krišnai. You go to work outside for food. Einat dirbti, But if you come to serve Krishna, you will get your prasadam. einat dirbti dėl maisto, o jeigu eisit pas Krišną, tai nemokamai gausit prasadą. Right?
Bet nuo manęs visi pabėgs, kurie dar ateidavo pas Krišną. But anybody who will meet me, they will run away from Krishna in a Yeah, temple. because you will make them take that. Everybody has to work hard. Like asses. For maybe 2 pieces of bread one time. Jeigu jūs jiems sakysit, kad reikia labai sunkiai dirbti, kad gauti porą kepaliukų duonos, tai gal ir tada pabėgs. But you serve Krishna, then they will come and serve Krishna and they'll get the prasadam. Bet jeigu jūs tarnausit Krišnai ir kiti ateis tarnaut Krišnai, tai visi bus pavalgę prasadą. They'll get everything. Visko Because gaus. Krishna is the one who provides. Nes iš tikrųjų Krišna visus palaiko. Is that okay? No chastising. Nieks Telling nebarė. you know the truth. Šventykloje labai sunku, iš tikrųjų, tau reikia labai daug tarnauti. It's very difficult in temple and you need to serve a lot. Well, you have to go to work also, serve a lot. Jei reikia, pavyzdžiui, kai einate darbą, tai ten dar sunkiau dirbat. And they kick you out also. Ir po to išmeta, kaip minėjot, kai nebereikalinga esat. Bet ten nebėjai daryti You don't even žaidimų. have time to cook something. Būna net laiko nėra pasidaryti valgyti. She said, but in the job you are not afraid to do offenses. Huh? In the job you are not afraid to do offenses. Oh, come Why on, you do get you want fired. it? Why you want to do offenses? When somebody is feeding you, why you want to commit offenses? Jeigu jūs kažkas maitina, kodėl norit pridaryti žydimų? When somebody is cheating you, Net nesistengiant išeina. Naturally offenses happens without trying even. well, you pray to Krishna, I want to serve you, please help me. Galite pasimelsti Krišnai, aš noriu jums tarnauti, prašau man padėkit. Alright? Ar gerai? Tada aš per daug pradedu pasitikėti. Then I become overconfident. You have to become overconfident. Reikia tapti Because you come to the real pasitikinčią, knowledge. nes jūs gaunate tikras žinias. When you come to the real knowledge, you will be confident Kai gaunate tikras žinias, tampate pasitikinti savimi. that you are Jivara Sarupa Hoya Krishna Nitya Das. Kad jūs esat Dživeras Varupahoj, Krišna Nityadas. By your nature, you are servant. Savo prigimtinimi esate tarnas. Otherwise, you are servant. So either you will be serving the karmis and get some money to eat. Arba jūs tarnausit karmiškai tam, kad pavalgyti. But when you serve Krishna, you get eternity, knowledge and prasadam. Bet kai tarnaujat Krišnai, jūs gaunat amžinumą, eternity, žinias ir prasadą. And freedom from all the suffering. Ir įsivadavimą iš visų kančių. Okay? Prasadas. Come on, find this. Yes. Kaip Kaip išsivaduoti iš mechaniškumo praktikoje dvasinį, pavyzdžiui, kaip ir Mangalarė, tai kada tu iš pradžių pirmį kartą, kai senai nebuvęs, atvažiuoji, tai toks gyva, o paskui vėl tas pats per tą patį. Pas gyvybės eini, atrodo, senai nebuvęs, kažkur gyva, vėl tas pats per tą patį. Su visom atsidėjimų tarnystės rušim. So, how to get out from mechanical service? Like, if you come to Mangalarti, just after a long time, maybe you was not in the temple, you come back. It's so nice in the beginning, but then, after some time, it becomes mechanical. Then you're serving deities. It's nice in the beginning, but at some time it becomes mechanical, and so on. So, It's a test for you. tai yra išbandymas jums. Can you say the question loudly so the devotees online can hear? There are many devotees. They hear it. I was pretty loud. Okay, it's not loud enough. How to get rid of mechanical devotional service? Service, either you can do the service to the karmis, Arba galima tarnauti karmiam, where you're not gonna get eternal result. kur negausite amžino You're gonna get rezultato, temporary result gausite laikinus for the rezultatus. short while. But when you serve Krishna, you are gonna do service either to the karmi
or to Krishna. Reikia rinktis, kam jūs norite tarnauti - karmiškai ar Krišnai. When you serve Krishna, Kad- you might think that you are not getting anything, but you are getting eternal benefit. Jūs tarnaudami Krišnai galit manyti, kad nieko negaunat, bet iš tikrųjų gaunat amžiną naudą. Do you think when you work a job, the food that you eat is for you or for this material temporary body? Kai jūs dirbat, uždirbat, gaunat maistą, tiksliau nusipirkat, po to valgot, ar tai yra kūnui? Sorry, I lost a little bit. Do you think is it for? Temporary material body. Jūs galvojat, kad tai yra laikinam šitam kūnui? You can tell me. Kūnui. What she said? I kind of a little bit didn't translate properly the end part. Do you think is it for or for? Like Or for both. Karmi, you are working job, Karmiškai jūs dirbat darbą, you are doing service. atlieka And then you tarnystę serving Krishna. ir tarnaujat What is the Krišnai. difference? Du variantai. What is difference you have to analyze? Ir koks yra skirtumas, turite išanalizuoti. Is the money that you're gonna eat is for the soul or for the temporary body? Taigi, už tos pinigus jūs prasimaitinsit kūną ar sielą. And when you serve Krishna, is it for your soul or for the material body? O kai tarnaujat Krišnai, kam yra nauda materialiam kūnui ar sielai? You have to wake up to that, to understand. Turite suvokti šitą. Soul is not taking the food, Siela neima maisto, but soul is benefiting when you serve Krishna. bet siela gauna naudą, kai tarnaujat Krišnai. But if I like offering food to the Lord, so it's become prasadam. Bet jeigu, It's the same It work becomes you- prasadam, but when you want to eat, then you offer. Why don't you offer him all the time, everything? bet kai aš paaukoju maistą, jis tampa prasadu. Taip, bet kodėl tada tu neaukoji visada, o tik tais kai tu nori pats pavalgyti? How many hours you work? Kiek valandų dirbi? 12. 12 Sometimes hours. How many hours you have for Krishna? 16. Sometimes 16. Sometimes. 16. It's for the temporary body. Tai yra laikinam Is that kūnui. intelligence? Ar tai išmintinga? But it's maintain, I need to maintain my family and Palaikyti reikia The šeimą. thing you are maintaining, that's your false. Jeigu tu galvoji, kad tu palaikai, tai yra tavo klaidingas suvokimas. Tu negali palaikyti. You cannot maintain anybody. Krishna is the maintainer. Krišna yra palaikytojas. They came on their own, they're gonna leave you one day. Jie atėjo patys ir Your išeis. false ego says that you are the maintainer. O netikras ego sako, tu esi palaikytojas. Your job cannot maintain, as I was telling the other day. Tavo Air, darbas? If there is no air, Nepalaikys, jei nebus oro. how are you gonna maintain your family? Kaip tada palaikysi šeimą? Without air, not, one cannot survive even for a moment. Be oro nei akimirkos neišgyvensi. Let's wake up from the dream state. Reikia pabusti iš sapno. When you claim that I am maintaining, then you are thinking you are a proprietor, but you are not the Jeigu tu proprietor. manai, kad aš You palaikau, cannot save tu them. pradedi galvoti, kad aš esu kaip ir savininkas. Tu jų negali išgelbėti. You cannot save them. If something comes, you cannot save them. Jeigu kažkas atsitiks, tu negalėsi išgelbėti. Can you? Ar gali? Can No, you? but I have these duties. For example, in another You case, if I will cannot do not, your duty also. I can tell you. Tu galiu pasakyti, nesugebėsi ir pareigos atlikti. This is a real incident. Yra istorija. Parents have grown up a son, Užaugino tėvai sūnų. paid high education, everything, Sumokėjo už aukštą išsilavinimą. hoping the child will at 23 or 21. Jam buvo 21, 23 Child, metai. Parents were thinking the child will take up the business and help them. Tėvai tikėjosi, kad vaikas perims verslą ir padės jiem. They worked hard about doing education and everything. At the age of 23, he left the body. Ir kai jam atėjo 23 metai, jis paliko kūną ir jie nieko padaryti negalėjo. And then there was another one in Austin. Toliau buvo Ostinė. Parent, they go to work,
They left the child at the school. They dropped the child at the school. Tėvai nuvežė vaiką į And then mokyklą both parents were going. ir abu tėvai They važiavo had a car mašina, accident. pakliuvo į Both avariją died. ir abu mirė. What happened to the daughter? Kas atsitiko dukrai? If they were the maintainer, what happened? Jeigu jie palaikytojai, kas atsitiko? See, just a 7-year-old kid. 7 metų vaikas. But by Krishna's grace, she was taken care of. Krišnos malonė, ją pasirūpinta. It's Krishna is the maintainer. That's why Krishna we yra have to palaikytojas. keep in our mind and Mes tai awaken turime our suprasti savo Krishna protą Krishna is ir maintainer. žadinti savo Krišnos sąmonę, kad Krišna yra palaikytojas. If we serve Krishna sincerely, and then we will awaken our inner dormant state of Krishna. Jei nuoširdžiai Then we will tarnausim Krišną ir pažadinsim savo giluminę Krišnos sąmonę, tada then you will awaken your intelligence. tada mūsų intelektas pabus Krišnos sąmonę. But we are failing Bet dažnai mums nepasiseka because of our false ego. dėl We are netikro failing. ego. Maybe this is very strong and high. Gal per for you, stipriai pasakyta? But it is not high. This is just I something just mentioned here. trying to understand, because in one cases I understand like we need to perform our duties, but with the Krishna consciousness. Yeah. But we need to perform our duties. But we are not doing that. Mums reikia atlikti savo pareigas Krišnos sąmonė, bet Gurmat sako, mes to nedarom. We are not doing that. But it's like Krishna says in Bhagavad Gita, Karmani evadikaraste, ma phaleshu. Do your duty. Result is not yours. Krišnas sako Bhagavad Gitoje, atlik savo pareigą, rezultatas ne tavo. Bet mes teigiam, kad rezultatas mano. No, but for example, if I have spare money, I can donate it, I can donate to devotees. Liekamus pinigus galiu paaukoti, atsidavusi, bus Krišnos sąmonė. Results, but I think that is my But result. if you serve the same amount you serve Krishna, you will be in a different position. Jeigu tokį pat kiekį ir tarnausite ir Krišnai, būsit visai kitoje padėtyje. We don't say you stop. Mes nesakom, kad reikia išėti iš darbo, But we are not able to accomplish what we say by duty. Even Rupa Goswami Bet mes has iš said tikrųjų net 50%. nesugebam atlikti savo taip vadinamos pareigos, kaip Rupa Goswami sako 50%. But we say whatever we can. Bet mes, sakom, kiek išeina. That means whatever you can, you did it, that's fine. Ką tu, But kiek gradually išeina, you tai have irgi to go gerai. higher. Bet palaipsniui reikia kilti. We should not remain on that same level, but we should rise beyond the limit. Turim kilti vis aukštyn, tobulėti. Doesn't make clear? Are you still thinking I'm very harsh? Devotees are seeing that Gurudev was raising a lot of hand, so Okay. they wondering maybe I Gurudev don't wants to know what add. he wants to say. Shila Gurudev, you wanted to say something? Yeah, he brought up a point about what if you do the service from a mechanic, you start going to Mangalarti, you feel good about it, then it becomes mechanical. He asked that question. Taigi buvo klausimai apie mechaninę atsidavimo tarnystę, ką daryti. So I would ask a similar question. Aš panašų What's the klausimą difference paklausiu. between eating with feeling and eating mechanically? Koks yra skirtumas mechaniškai valgyti ir su jausmu? You asking me? Yeah. What's the difference You are telling me. compared to going to Mangalarti with feeling or going mechanically? What's the difference between eating mechanically and eating with feeling? What's the difference? So we are apprentice. Taigi We are mes, learning. mes esame mokinukai, mes mokomės. So even if you don't like it, do it mechanically. Jeigu net nepatinka, darykit Under the mechaniškai. guidance of bona fide spiritual master. Sekdami dvasinio mokytojo nurodymais. And keep doing. And Tęskite. one day you will become natural. Ir vieną dieną tai taps jums natūralu. You will be able to work on your own. Just like a child growing up, he is under the care of mother, but when he grows up, he does not need mother. Kaip vaikas augantis, jam reikia mamos rūpesčio, kai užauga, mama nebereikalinga. Ar gerai? When he grows up, what? When he grows up, he does not need to hold the hand of the father to cross the road. Taigi nebereikia laikyti mamos rankos, kad perėti per gatvę. Thing is, whether you eat mechanically, well, it's time to eat, and Monday, breakfast, lunch, dinner. Whether you do it mechanically or with feeling, you still get the nutritional benefit. Tai vienaip ar kitaip. Tu mechaniškai valgai, ar tu su jausmu valgai, vis tiek tu gausi maistinių medžiagų.
Whether you go to Mangalarti with feeling or you're mechanical, in both ways I get the benefit. Ar tu mechaniškai esi Mangalarti ar su jausmu, tu vis tiek gausi maistinės medžiagas. Same thing with japa. Lygiai taip pat ir su džapa. But does it mean like if I do it mechanically, then I keep committing offenses? Like, does it mean like if I'm doing mechanically, then it's possible like 99% I do offenses? Ar nėra taip, kad jeigu aš mechaniškai darysiu, tai bus daroma su žaidimais? So Prabhu said about same thing about japa. Are we chanting seriously or just mechanically? Taigi kaip mes džapą kartuom, rimtai ar mechaniškai? I'm chanting mechanically. Yes, so that's what, even if it's feel mechanically, you go on doing, one day you will become expert and it will become part of your life. Taigi, nors pradžia gali jaustis kaip mechaniškai, bet jeigu tęsite, tai natūraliai pereisi tokį lygį, kai taps jūsų gyvenimo dalim. You just have to follow the instruction. Tiesiog turite sekti nurodymais. When you were a child, you didn't like to eat. Parents force you to eat. Kai buvot mažas vaikas, jūs gal nenorėjot valgyti, tėvai turėdavo per prievartą. Eventually you learn to eat and now you eat yourself. Ir palaipsniui išmokot valgyti ir dabar jau pats valgot. You can walk, you can talk. Galit valgyti, kalbėti, viską galit. Everything was mechanical in the beginning. Pradžiai viskas buvo mechaniškai. Is it Yes. anything more? Not harsh. Huh? Not harsh. What is it? Not harsh. I'm not talking about harsh or this or that. Did we say correct? It does make sense to you. Ar, It makes sense. Yes. ar suprantama paklaus? Taip. But in other case, Bhaktivinoda Thakur saying like in the 10 offenses of the holy name, the inattentive chanting of the holy name is the source of all other offenses. Yra pasakyta, kad nedėmesingas švento vardo kartojimas yra visų kitų šaltinis. Don't take one, take the whole picture. Okay? It is also said there is no hard and fast rule. Tai reikia paimti platų paveikslą. Taip pat yra pasakyta, nėra griežtų ir rūsčių taisyklių. So we should not remain on that level. In the beginning it may be mechanical because the spiritual master said. Tai nereiškia, mes turim tapti tam pačiam lygiai, Always I should improve. bet turėtume dėti pastangas, kad ir tobulėtume. It's your job also. Kaip ir savo darbe. You have to always improve your work. Turite visada gerinti savo darbo Otherwise they kokybę. will tell you go. Kitu atveju jūs gali, kaip sakant, sakyti, gal viskas So užtenka. every time we have to lift up Dėl to visada turim tobulėti. in every sphere of life. Kiekvienam gyvenimo žingsnį. O tiksliau, kiekvienoj gyvenimo srity. Anybody else has any question? Yes, Atma. Ram. Aš norėjau paklausti dėl tos laimės, kuri yra viduje. I want to ask about the inner happiness. Tie, kurie siekia rezultatų, tiesiog jie tikisi irgi ateityje, kad bus ta laimė. Those people who are trying to get results from their job, they expecting to be happy in the future, Panašu kaip laisvas morka prieš tą nugaros vaikus. like that instance that the carrot in front of the ass. Ir galvoja, kai pasieksiu, tada bus laiminga. And they think that once they reach, they will be happy. Bet negalvoja, kad dabar bus laiminga. But they are not thinking how to be happy right now. O transcendentalistai irgi taip pat, jie kažkaip tikisi irgi būti ateityje, ne dabar, bet ateityje. But it seems also that transcendental people also expecting to be not now, but in future to be happy. Būtent dažnai pabrėžia, kad dabar šis pasaulis sunkus, jisai kenčia ir sakėda, bet ateityje tada irgi bus gerai. Sometimes they say that, oh, it's so difficult, it's so degraded, Kali Yuga, but in future will be better. Bet laimė yra viduje, čia dabar jinai neturi tuomet, kad kažkada laikė jinai. But it seems that the happiness is inner. Galit pakomentuoti apie dabartinę laimę, kai mes einam gatvėje. Is it I'm correctly understanding that we have that happiness is available right now? Yeah, I Or gave you that example of a deer. aš daviau tą pavyzdį irgi su elniu. Example of what? Deer. Deer. The musk deer? Musk deer. He has to know the fragrances, otherwise he'll go run and run and run and run. He Jis, will not get jis any. turi suvokti, kad tai yra viduj ta laimė,
nes kitu atveju jis lakstys ratais ir neras. But Bet looking for temporary happiness in the future, it's better to look for the eternal happiness in the future. yra žymiai geriau ieškoti tos laimės ateityje dvasiniai plotmiai, negu laimės ateityje materialioj plotmiai. Jeigu jau reikia rinktis, tai geriau rinkitės dvasinę laimę. Does he understand that? Ar supratot? Geriau, aišku. And so trying to get the temporary material happiness in the future, you are creating so many karma. Taigi bandydamas pasiekti ateityje materialią laimę, tu sukuri labai daug karmos. You get the karma for the next life will be the same. Ir tu kuri sekančiam gyvenimui karmą ir vėl būsi tavo pačioj valty. So even if you look for happiness in future in a spiritual life, O jeigu tu ieškosi laimės ateityje dvasiniai plotmiai, tu gausi amžiną naudą. so it is better. Dėl to žymiai geriau. Okay? You understand that? Ar supratot? Okay. So it is not same. Taigi nėra tas pats. Ne ta pati morka. Kedarnath Prabhu has any question? Aš jau klausimą supratau taip, kad jisai kalba kaip dabar, aš noriu tos čia ir dabar tos laimės, bet aš jos nepagaunu. Transcendentalisto tokia svajonė. Būtent Va. papildymas geras. Jis su tuo nori kažką padaryti, kad gauti tą laimę čia ir dabar. It seems that Tatmarama wants to be happy right now, right Then away. you have to work up for knowing the nature of the self. Sorry. He has to work knowing the nature of the self. Mes turime dirbti su supratimu apie savęs prigimtimi. Not that he is going to get happiness in future, but if he knows the nature of the soul, the real self, Jeigu suprasite then he sielos can get prigimtį, happiness right now. tada galėsite būti iš karto laimingi. Alright? But the only foolishness is that we are not working. Kvailystė ta yra, kad mes nedirbame su savimi. Kaip pagal gydytojų, laimė prašyta, kad tai nesibaigianti, amžina ir visą laiką auganti. Tai, kaip suprantu, taip dvasinį kelių taip pat turim jausti, jau dabar čia. In Bhagavad Gita is mentioned that spiritual happiness is always growing, so maybe we should... It is already there. It does not need to grow. You have to purify your heart. Jūs jau turite laimę, jinai pas jumis yra, tik tais reikia valyti savo širdį. You are servant of the Lord, but you are putting your service somewhere else. Esat viešpaties tarnas, bet jūs savo tarnystę padedate į šoną. Okay? Then you cannot get happiness. Tada negalėsite būti laimingu. Anyone else? Or we can end it here. Anybody on the internet? Kažkas dar turi klausimų, nes kitaip mes tada važiuosim, kaip sakant, į šventyklą. Internetą. Tai čia jau internetui nereikia versti. No devotees are there. Prašom, kelkit, kas turit. Yes, Astasaki. Since the Astasaki is the intelligent one, she is always inquiring. Panašu, kad Aštas sakė išmintingiausia. Aišku, ir Devanatha. Bet jo nėra čia tim. Išmetė iš darbo, Tai požymis, kad reikia tobulėti. Iš What she tikrųjų, said? tas nurodymas, kad viską galima panaudoti Krišnos sąmonėje, tai mus ir daro tokius išmintingais. Mes einam į darbus, mes uždirbam pinigus ir galvojam, mes panaudosim viską Krišnos sąmonėje, nes mums yra, ne viską, ta prasme, bet taip, dėl viešpaties. Ir mes esam labai ramus, patenkinti tuo, kad turim darbą, kad turim namus, kad viską turim ir galim tuo pačiu tarnauti ir panaudoti viešpačiui. So we are living, we're going to job, we're getting salary, we're using it for Krishna, and we're feeling kinda peaceful. Sure. Why you are hankering now?
hankering. Yes, but you see, why she doesn't have a job now? O tai jūs nepergyvenat, kad darbo neturit? Pergyvenu, nes prisirišus prie lakšny, prie pinigų, aš be jų negaliu gyventi. Nes minėjot viskas, kad ramu, jau, kaip sakant, ką toks klausimas. Aš tik But Krishna will never put you out. Krishna will never put you out. She said that actually she is thinking always about money and she is very disturbed, she doesn't have a job and so on, so on. Why should she be disturbed? Then because she is not in service of Krishna. Bėda, kad mes nesam tarnystės nuotaikoj. Jivera Sarupa hai, Krishna Nitya Das. It doesn't say Karmi Das. Krišna sako, Dživėra Svarupahoj Krišnė yra Nitya Das, tai reiškia sielos amžina prigimtis yra Krišnos tarnas, nesako, kad karmi tarnas. Okay, anybody else has any question? Internet? Arindama Prabhu has a question. Don't ask me in the end. Hare Krishna, just hold on a second. Yugadharma, wait, I have got a question here and I'll take you next. Kas yra Krišnos malonė, kas yra dvasinio mokytojo malonė, tokių skirtumas yra. Isn't there any difference between the mercy of Krishna and mercy of spiritual master? By the mercy of Krishna, you get the spiritual master. Krišnos malonės dėka jūs gaunate dvasinį mokytoją. Because Krishna wants to see that you are not proud. Nes Krišna nori pažiūrėti, ar nesat By pasididžiavęs. serving his devotee, he makes you humble so that when you come back home, back to Godhead, you will remain humble and serve Krishna. Taigi, kai pradėsi tarnauti tyram atsidavusiam, pas jūs įsiugdys nuolankumas ir tada dvasinį pasaulį turėsite kvalifikaciją tarnauti Krišnai. Instead of thinking of enjoying, Vietoj to, kad you will find the enjoyment in serving Krishna. Vietoj to, kad galvosite apie pasitenkinimą juslinį, jūs galvosit, kaip patenkinti Krišną. Okay? Hare Krishna. Okay, Yugadharma. Gurumata, before the class, your kirtan was really ecstatic and it is very peaceful. And I was thinking, like, what kind of japa I can do that pleases Krishna? What kind of japa? You broke. Oh, sorry. What kind of japa? Before the class started, your Grace Kirtan was really ecstatic and sweet. And I am thinking about myself, my japa, how can pleasing to Krishna, how to improve it. So Taigi. it is pleasing to Krishna. Klausimas. Toks buvo nuostabus kirtinas, toks palaimingas. Ir kaip pagerinti mano džapą? So, you have to do, instead of inattentive, should do attentive japa. Taigi vietoj to, kad nedėmesingai kartuoti, reikia kartuoti dėmesingai. Hear and chant. Klausyti ir kartuoti. Because each syllable that you're going to chant, Krishna is present. Nes kiekvienas kiemo, kurį ištarsit, jame yra Krišna. On the tongue. Krišna šokant jūsų liežuvę. You might not see him, Jo gal nematot, but he is there. bet jis ten. You are calling for Krishna. Jūs kviečiate Krišną. Remember, you Prisiminkit are tai. calling for Krishna and he comes. Jūs kviečiate Krišną ir jis ateina. To our purity, we will see even Krishna standing and dancing on his name. Ir kai mes turėsim švaros daugiau, mes galėsim pamatyti, kaip Krišna šoka su šventais vardais. Is that okay? Yes, Gurumata. Great I attention. will practice like that. Yeah, Aš tai praktikuosiu. Great attention and feeling, you must chant the Su didžiu dėmesingumu ir jausmu jūs turite kartoti šventą vardą. Okay, Gurumata, thank you. Hare Krishna. Anybody else? Daugiau klausimų? Here. Okay. Dažnai sakom, jeigu vieną kartą sukartosi nuoširdžiai šventą vardą ir įsivaduosi. Gal žino konkretų pavyzdį? It's often I heard the statement that by once, if you chant purely holy name, you will get liberated. Maybe you have any examples? With all the sins, you want to be liberated, so you have to chant for some time. Taigi, Purify one time.
milžinišką kalną nuodėmių, taigi mums tenka truputį ilgiau pakartoti. Tada Yes, when apsivalysim you are leaving the body, ir užteks to vieną kartą, pavyzdžiui, prieš mirtį. when you are leaving the body, you can chant purely one time and you are gone. Tada prieš mirtį sukartosi tą šventą tyrą vardą ir galėsit grįžti namo pas Dievą. But right now, if you chant purely also, you will be doing so many anarthas. Netgi dabar, jeigu ištarsit tyrai vardą, prisidaryt gali dar anartų prisikrauti. So it covers up your pure chanting. Ir vėl užkas jūsų tyrą kartojimą. Huh? So that's not, then it's not practical to chant purely now. No, you chant purely. Kartok tyrai. You must chant. Tu You privalai must at kartot. least endeavor for chanting. Iš tikrųjų reikia stengtis Because you tyrai are not able to kartot. chant. Nors ir gal nepavyksta, bet turim stengtis. We will never be able to chant purely unless we endeavor for it. Mes niekada neištarsime tyrai švento vardą, jeigu nedėsim pastangų. We are determined to chant because our senses are not controlled. Mes turime turėti didžiulį ryžtą kartoti tyrai, nes mūsų juslės nesukontroliuotos. Even chanting japa one time, your mind is running this direction, that direction, that direction. Tik all over pradėjus the place. kartoti džepą galime pastebėti, Yes. kaip mūsų protas sklando po visas vietovės. Can we say that, well, I'm chanting at 1% purity, and by practice I go to 2%? No, but it's pure, but it's only 1% pure. And gradually I go to 100% pure by practice. Can we say like that? Ar galima sakyti, kad pradžioje mes turim 1% tyrumo, po to 2%, 3% ir palaipsniui mūsų procentų tyrumas auks, kartuojant šventą viešpaties vardą. In the beginning it is going to be offensive, and since our mental condition is not stable, it's going away. Taigi, pradžioje mes kartosime turėdami kupiną nuodėmių, pilną nuodėmių ir mūsų psichinė būklė nėra stabili pradžioje. And still we have a desire for sense gratification. Ir vis dar turime troškimą jūsliniam pasitenkinimui. So when we are chanting purely, first thing will happen, no more material desires. Taigi, kai mes pradėsim kartoti tyrai, tai požymis, kad materialių troškimų nebebus, jūslinio pasitenkinimo nebeapturėsim. Then we can know my chanting is becoming pure. Tada galėsime suprasti, o, jau tyrai kartuoju šventą vardą. And one day I will achieve the full mercy of the Lord. Ir vieną dieną mes pasieksime pilną viešpaties malonę. That's what it is said here. Those who are on this path, resolute in purpose, and their aim is one. O beloved child of Kuru, the intelligence of those who are irresolute. We are not resolute in Krishna Bhakti yet. It's many branch. And Prabhupada says the strong faith by Krishna consciousness, one will be elevated to highest perfection of life called Vivasayatmika intelligence. Taigi žengiančių šio keliu ketimai tvirti, jie turi vieną tikslą, o mylimas ir tuo tarpu neryžtingų intelektas plačiai išsišakojęs. That means that our attention in the service will be one-pointed. Mūsų dėmesys tarnystėj bus sukoncentruotas į vieną tikslą, nebus skirtingų minčių, skirtingom kryptim. That is the highest intelligence. Ir tai yra aukščiausias intelektas. Sakykit, ar galima, ar teisingai, jeigu kažkas nesiseka, nėra nuotaikos, ar dar kažką, kad viską nurašyti Kali Yuga? If I'm failing, I don't have a good mood, everything is collapsing, is it right to say, oh, it's Kali Yuga, it's because of Kali Yuga? No, it is because of me. Tai ne dėl Kali Jugos, tai dėl mūsų pačių. Because I'm not stable in my service to Krishna. Dėl to, kad nesu stabili savo Krišnos sąmonės tarnystėj. This is what Krishna says in chapter 18. Tai yra, ką sako Krišna 18 skyriui, Bhagavad Gita. You will be acting, but if you do not act according to my instruction, you will be lost. Tu veiksi, bet jeigu tu neveiksi pagal mano nurodymus, tu pasimesi. So whatever you do, full faith in Krishna. Taigi, ką bedarytume, darykit su pilnu tikėjimu į Krišną. Not whatever you do, follow Krishna's instructions. Ir ne bet ką daryti, o sekti Krišnos nurodymais. Ar tiesa, ką bedarytume,
kaip bedarytume, kiek bedarytume, bus visada nepakankamai. Is it true that whatever we do, however we do, and how much we do, it will be not enough? It will be enough. Even if you do little, Krishna says, whatever you if one offers me a leaf, a flower, fruit or water, I will accept it. It depends on your devotion. Taigi, esmė yra ne tame, esmė yra, tu gali paaukoti, kad ir lapelį, vandens ar gėlytę, esmė yra, pagrindinė esmė, kad tai turi būti atliekama su atsidavimo nuotaika. Krishna does not need your money. Krishna nereikia jūsų pinigų, need your food. Nereikia jūsų maisto. He is doing all this for your benefit. Visa tai Krishna daro jum, duoda jum dėl to, kad jum būtų nauda. He does not need your service. Krishna net nereikia jūsų tarnystės. He has many devotees and gopis who offer them very loving service. Jis turi nuostabius palidovus kaip gopės, kur daro įvairias tarnystės jam. But he is asking you for our benefit. Bet jūsų jisai prašo to, kad jum būtų nauda. Right? Ar suprato? To uplift you, Kad he is asking you do this service. suteikia jum galimybę tobulėti, dėl to jisai duoda tą tarnystę jum. Šila Prabhupada davė palaiminimą, kad jeigu mes būsime įsikabinę į jo dhoti, viskas bus gerai. Srila Prabhupada gave a blessing, if we catch his dhoti, everything will be fine. Yes. That means you hold tightly to his instruction. Tai reiškia, mes turim būti Holding the dhoti means instructions. Tai tas įsikabinimas į dhoti reiškia, reikia vykdyti jo nurodymus. Okay? Pagal galimybę. She said. Okay? She said something, but I need to What did you translate say? her. What did you say? Something about. According to possibilities. Yeah, according possibilities. Yeah? According possibilities. Why according possibility? You are human or animal? Esate žmogus ar gyvūnas? Human doesn't look for possibility. Human takes it. Žmogus neieško aplinkybių, jis žmogus ima. Iš tikirimų, bet neduodu. I'm just taking, but not giving. That's the problem. Va čia bėda. Čia buvo geras. Tikimi, bet neduodu. Krishna is, you don't realize Krishna is feeding you, Krishna is maintaining you. Jūs nesuvokėt, kad Krishna iš tikrųjų maitina jūs, Krishna jūs palaiko. But because of our past karma, sometimes we have to struggle. Bet dėl mūsų praeities karmos mums kartais tenka kentėti. You get your job by Krishna's mercy. Darbą gaunat irgi Krishnos malonė. And sometimes you become proud, then you lose your job also. Kartais pasididžiuojam ir prarandam darbą. See? Everything is happening by Krishna's mercy according to your past karma. Viskas vyksta Krishnos malonės dėka pagal jūsų praeities karmą. Gerą ir blogą karmą. And he is telling this human form of life is to end to the karma. Ir žmogaus gyvybės forma yra skirta užbaigti tą karmą. Karma brings us to the miserable condition, life after life. Karma priverčia mus kentėti gyvenimas po gyvenimo. So we have to stop doing karma and do Krishna karma. Dėl to mes turim sustabdyti karmą ir pradėti Krishna karmą. So that we become free from reactions. Tokiu būdu išsivaduojame iš reakcijų. Okay? Čia kaip pavyzdį noriu pasakyti. Visai nesenai, bet man pasiūlė tokį, tikrai, pagal mano galimybės tokį, labai palankų darbą, bet aš taip pasidžiaugiau, tai, galvoju, aš dabar gausiu darbą gerą. Iš tokia puikybė atsirado. Ir tik fukt, prieš mane praradau darbą staigiai, bet nuo manęs tiesiog kitam pasiūlė. Matyt, tą nuotaiką pajuto puikybės ir staigiai praradau darbą. Just recently I got an offer for a job, very nice for my condition, very high, nice job. And I became excited like anything. And probably Krishna didn't like my excitement and it took from me and I lost it. Because you were not supposed to get it, you didn't get it. Kadangi jums tai nepriklausė, dėl to ir negavot. Paguoda. Krishna wants you. Krishna nori jūsų. Not what? So not struggle in the job. Krishna nenori, kad kentėtumėt kažkur darbe.
Krishna wants you. Krishna nori jūsų. Krishna can engage you in so many activities. Krishna can engage you in your job. Krishna gali daug kur jūs užimti. Gali užimti ir darbe, bet ką jūs darysit? Pinigų užsidirbs, tu prašinėjai. She can get a job and get some money. Krishna doesn't need your money. Krishna nereikia jūsų pinigų. Krishna But is Lakshmi Nath. But she needs. She said, but I need. Yes, she needs it. So she will serve Krishna and Krishna will give. Krishna is Lakshmi Nath. Tarnaukit Krishnai, Krishna jums duos. Krishna yra Lakšminatas, jis turi daug pinigų. He will take care of you. Pasirūpins You jumis. don't need money. Jūs nevalgotgi pinigus. Huh? Bet visi laukia, kad aš paaukočiau už prasadą. But everybody expecting that they're gonna donate for prasadam. Everybody's expecting that I will give donation for prasadam. Well, people come during the prasadam only, so they should give. Žmonės ateina tik They į should prasadą. engage in service, they will get prasadam and automatic. Taigi žmonės ateina tik į prasadą, dėl to ir visi laukia, kad paukotų, bet jeigu užsimsite atsidavimo tarnystę, tai nieks nelauks. They are working hard, but they want to look for the free prasadam. If they go to the restaurant, they have to pay high price. Jie sunkiai dirba ir tikisi nemokamai atėję į šventyklą pavalgyti, bet jeigu eitų į restoraną, mokėtų oi kokius didelius pinigus. Because they look for free prasadam. Jie ieško tiesiog nemokamai Same food. If pavalgyti. they go to the restaurant or their place of where they want to eat, they'll have to pay the price. So why not give to Krishna? O jeigu jie eitų į restoraną, mokėtų didelius pinigus, tai kodėlgi nepaukoti ir Krishnai? Why not give to Krishna? Who is giving prasadam? Kuris duoda prasadą. What's the time? 7:30. 7:30 we should end. Jau I'll baigiam. take your last question and then I'll end. Taigi paskutinis klausimas. Tai dabar paklausdėl, čia irgi užkabinu, kad mes besimeldžiant Krišna duoda tarnystės, viskas gerai, bet paskui kaip tą tarnystę atlikti, kad, tada Krišnos prisieina pinigų prašyti, ar ir blogai, nes Krišnai tai tikrai pinigų nereikia, mums reikia, nes mes negalime tik tarnybos sugraužėmės dėl kokio, bet tai ir blogai prašyti pinigų. So we are praying to Krishna to get some service, and when we get some service, we need some Lakshmi. So maybe it's also okay to pray for Lakshmi, so I can. No, you don't need to. Krishna is not wanting Lakshmi. You engage in service. Clean the temple, do some service at the temple. You will get prasadam. Galima atlikti paprasčiausias netarnystės, išplauti šventyklą, clean the service, what else? No, clean the temple, whatever service is needed. Bet kokią tarnystę, kurią reikia padaryti, atlikti tarnystės ir Krishna pasirūpins jumis. But you have to fix your mind. Tiesiog reikia sukoncentruoti, sutvarkyti protą. Don't start criticizing the devotees. Nereikia pradėti kritikuoti atsidavusių. Then there is no question of money, there is no question of pressure. Nebeliks jokių klausimų nei apie pinigus, nei apie prasadą. For the job you can get the money, but you won't get the food unless Krishna supplies it. Galima dirbti, gauti pinigus, bet maisto gausite tik, jeigu Krishna duos palaiminimą. Okay? Okay, thank you very much everybody. Ačiū visiems klaususiems. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Grantaraj, Raja Vidya Srimad Bhagavad Gita ki, Jai Prabhupada ki, Jai.